Gdje si, komšija? Srećan rad! Reko, gdje si, komšija? Srećan rad! E da ti pizda materina. I još me pita šta si mi skrivio, a? Oteo si mi funkciju predsjednika mjesne zajednice. Ali ajde, to i nekako. Ali što sereš protiv države, za to bi te trebalo javno objesiti u centar Nišića. A je to vrijedno svađe? Zapitaj se malo šta nam je ova država dala. Sve nam je dala. Šta to sve? Sve. Samo što to taki ka ti ne znaju da poštuju i cijene. Aj mi navedi bar jednu jedinu stvar koju nam je država dala. A sve jadan, sve što vidiš ovdje oko sebe, šumu, brda, rijeke, doline, sve nam je dala. Šta misliš, to je neko napravio tek onako, jeli? A šta misliš, da je to sve nastalo samo od sebe, jeli? Šipak, neko je to morao radi, jadan. Budalo je. Sve to što si nabrojao, Božjih ruku djelo. Vlada, predsjednik, premijer, to je Bog. Oni su ovo sve stvorili za tebe i mene, sve. Njima treba da se moliš, njima treba da klečiš na koljena. A što ti činiš? Što? Ti uporno sa svojim istomišljenicima rušiš sistem, a malo ti je to nego i ruješ protiv Evropske unije. Alo, ko si ti, a da ne bio, ko si ti, ko? Pušti se politike, Boro, no primi ruku pomirenja. Da mi nijesi više nogom stana imanje i ne primiči mi se kući. Kad dođe Evropska unija, ja ću lično obući crnu uniformu iz Brisela i svakog Srbina strpat u haški kazamat. Dosta je mene više Nikole Tesle, Ive Andrića i Novaka Đokovića. Dosta i previše. Imamo mi našega Veska Vujovića. Pjevaš, urlaš, sereš. Mogo bi ti lako završio u ludaru. Jesi ti učio matematiku danas, a magarče? Jesam sve od jutros do sad. 3 puta 6? 4. 2 puta 8? 73. 4 puta 9? 11. Aj, hvala Bogu da nešto znaš. Bez tablice množenja nećeš nikad savlada geometriju i kemiju. Ajde! Bog ti pomogo, Kriškane. Veliku muku imamo ovdje u praćište. A kakvu moj saplemeniče? Nesloga, Kriškane, velika nesloga. Pa reko tebe da pozovem. Mjerio si plemena, narode i nacije. Pa računam, možda možeš pomirit mene i Bora Prikazu. Muka, muka je moj saplemeniče.
Muka kako nije moj Kriškane, nego kad ti možeš doći? Šutra u podne. Ne preduzimaj ništa bez mene. Naćemo se pod kamen. Pod kakav kamen? Stanije smo škorpije. Ha! Budi pod kamen tačno u podne, sjutri dan. Pod kamen? Ja sam se odro radeći danas. Ono govno od Miraša hoće da se pomiri sa mnom, zamisli. Zamišljam. A znam da je neki interes u pitanju. Samo još ne mogu da dokučim šta. On mene pruža ruku. Zamisli. Zamišljam. Misliš da mu je palo na pamet da da ostavku na mjesto predsjednika mjesne zajednice? Zamisli ti kakav je to čovjek, zamisli. Zamišljam. Zamišljam. A šta ti to ja da ne bio toliko zamišljaš, a? Zamišljam kako krešem neku ribu na plažu u Bekšićima. A? Ništa teže no biti sam. Bez žene, bez djeteta, bez komšije. Živote moj tužni. Nećeš, ja ti kažem, nećeš. Laku noć, komšije, laku noć, prijatelji, nek ste s Božjim mirom u san. Šta se ova budala dere ovoliko, a? Ne znam pojma. Čuli šta ovo reče, a? Veli laku noć komšije i prijatelji. A ovo drugo sam zaboravio. Zamisli. Zamišljam. Šta? Kako sviram bubnjeve s partri brejkersima u arenu. Idijate! Laku noć, braćo, da je sreće, sad bi sjedeli uz ognjište i svi družbevali. A da je sreće, ti ne bi srao u 10 uveče, a ne smiriš li se, zvaću policiju da te smiri. Jesi li to došao da mi poželiš laku noć, prijatelju? Doša sam da ti se poserem u sred kuće. Nemo više da sam te dolje čuo, ću da spavam, jel to jasno? Lijepo spavaj, brate moj. Ti bar imaš sina, a ja sam sam ka pas. Mater ti tvoju bezobraznu. 5 sinova bi ja mijenja za tvoju funkciju predsjednika mjesne zajednice. Lako ti je jest govna kad si na položaj. Evo ti, Boro, i položaj i funkcija, pa da bačimo ruku pomirenja. Provociraš, izazivaš, udaraš tamo gdje sam najosjetljiviji, tačno po trbuh, jeli? Haha, Mirašuljo. Ne smije čovjeku biti vuk, Boro! Nije važno koje si vjere i nacije, no kakav si čovjek. A danas čovjeka nema više. Ne. Mater ti tvoju pokvarenu, život si mi moju propastio. Šta bi ja? Provokacija. Navodno mi nudi ostavku na mjesto predsjednika mjesne zajednice.
Sad treba bi pametan, pa vidjet šta on to oće. Šta se krije u pozadini svega toga. Možda je zabrlja nešto finansijski, pa hoće mene da uvali vrući krompir u ruke. Zamisli to, zamisli. Evo zamišljam. Šta zamišljaš? Da sam safatao neku švabicu na nudističkoj plaži u Tiftu. Zamisli, a? Zamišljam. Šta sad ti zamišljaš? Kako bi bilo lijepo da te strpam u neku duševnu bolnicu, pa da ti prikače onu struju u glavu, pa da se kući vratiš ka normalan čovjek. Da mi otići u ludaru pa povatat neku medicinsku sestru, a? Kako ti to razgovaraš s ocem, idiote jedan? Nijesmo ja i ti vršnjaci. Dik se. Šedi. Dik se. Šedi. Dik se. Šedi. Sram te bilo. Vidio ga. Dobro nam došla, gospodar. Bješ tamo. Što se to ovdje događa? Ne znam, Kriškane, odakle da počne. Pa počni od početka. Vidiš, otkad znam za sebe, Boro je u zavadi sa mnom. Traje to, evo, punih 40 godina, moj Kriškane. Otkad smo bili djeca, napado me gdje je stigo i traje to do dana današnjeg. Ma oko čega je sad zađevica glavna? Ama oko svega, oko politike, funkcije, kuće, zemlje, svega. Ma kakve funkcije bogati poljubim? Ma ja sam predsjednik mjesne zajednice, a Boro potpredsjednik, ali on bi stio biti predsjednik, a mene su izglasali. Aha, a šta je sad problem oko politike? Ti znaš da sam ja Srbin, a on Crnogorac. Znam to, znam. Muka je to česta u nas. Ti znaš da sam ja za opoziciju, a on za vlast. Znam i to. Znaš, oko toga je sva zađevica. Znači, braća se zakrvila oko politike koja nikome dobro nije donijela. Najviše oko politike, od 90. tačnije od kako se razdvojiše Milo i Momir. Narod više ne zanima politika. To je gotovo. O jadu se svi zabavi smo ekonomijom. Vidiš ti, ljudi nemaju što jest, a vi se zajebavate s politikom. Ide život moj mirašu, a u životu ima mnogo ljepših stvari od političarenja. Znam. Ne znaš ti ništa moj mirašu. Ajmo. A gdje je Boro? A bit će u kuću. Zovi ga. A kako kad ne govori sa mnom? Au, doša je Kriškan. Ma kako postigne da se trese zemlja, nije mi jasno. A kako tebe zvoni glava kad te neko lupi, to nikom nije jasno.
Amo te srušit će nam kuće. Ujeben. Jeboga, ja svaki put moram lupit 5-6 puta da bi došao. Evo ga ide. Evo ne, Kriškane, evo ne. Evo ne. Ajte, nema ja vremena. Moram miriti plemenike od sjevera do juga. Dobro ni došao, gospodar. Još tamo. Ne, savijam, razumijem, savijam. Ja se lud, ja da ne bio. Jel ti ovaj mali normalan? Okle on normalan, on je ovaki od rođenja. Što to činiš, idiote, s poglavicom gorsko-brdskijem, a? Ja sam mislio da ga treba izljubit što više možeš. Delo. Nego da pređemo na stvar. Vi znate da smo mali narod. Svega 600.000 duša. Maltene, svi smo rod. Svi se znamo i svi smo naši. Jedva iskorijeni smo krvnu osvetu, a zadesi nas zlo političkih podjela. I protiv toga se moramo boriti svijem silama. A zašto ti, Boro, prikazan ne govoriš sa svojim komšijom Mirašom, Vujovim? A kako ja, Kriškane, mogu zboriti sa neprijateljem svoje države? Kako? A zašto ti misliš da je on neprijatelj države, a? Pa evo, na primjer, on nije ni jednom glasa za ovu vlast. Znaš li ti da on ne podržava ovu našu vlast? Državu ne čini samo vlast, Boro. Vlast i postoji da štiti narod, jer narod čini državu. A vlast je promjenljiva kategorija. Svuda je promjenljiva osim kod nas. Ja, otkako sam se rodio, ovi isti su na vlast. Nijedna vlast nije vrijedna zađevice u narodu. Ako se narod svađa oko vlasti, tu ne valja ni narod, ni vlast. Braćo, vidite Švajcarce. Oni ne znaju ko im je na vlast. A tamo su Njemci, Italijani, Francuzi. Pa svađaju li se oni? Ko im jebe mater? Oni se i onako samo s nama svađaju. Jesi li normalan? Pa zar nije tako? Boro, pruži ruku svom komšiji i od danas da živite u miru i u slozi. Ja sam se stio s njim pomirit 5-6 puta, ali me on uporno odbija. Samo je ne bi prvi pružio, nema te sile. Nije tako, Boro. Juče sam te prvi molio da pružiš ruku. Lažeš, pašče brkato, lažeš. Ja sam tebe juče prvi prilazija, a ti si pjeva iz viždaka zadnja gnjida, dok sam te ja preklinja da se pomirimo. To nije istina. Ne govoriš istinu, Boro. Što si reka? Dajte, ljudi, što vam je? Ko da je važno ko će kome prvi pružiti ruku. Evo, ja ću prvi. Pa ajde onda. A što je on bolji od mene pa da mi prvi pruža ruku, a? Pa ajde onda ti prvi, Boro. Neću. Nije mi juče stio pružit prvi ruku, a sad ja neću zuzinat. Neću. Ajde onda ti, Mirašu. Evo, ja hoću, ali on neće. Lažeš. Evo i sa Kriškane laže. Ti si mi svjedok da laže. Onda ga ti pušti da ti on prvi pruži ruku, Boro. A što bi ja njega prvi pušta da on mene prvi pruža ruku? Što? Ha? Ajde ti, Mirašu, i opet prvi pruži ruku. Hajde, ja moram ići. Ja hoću, ali ovo neće on. Ja sam juče prvi priša liše svoga ponosa. I više neću. Reka sa neću. Ma čekajte, ljudi. Meni ođe ništa nije jasno. Voli se ti s njim mirit, Boro, ili nećeš? Ja hoću. Ja sam spreman na praštanje. Ako je Hrist moga praštat, što ne bi moga i ja. Ja sam veliki vjernik i veliko praštalo. Lijepo. Pa ajde onda pruži ruku svom komšiji. Neću. Juče sam ga molio i preklinja.
a danas je liše svega red na njega. Ljudi, daj završavajmo tu bruku. Mirašu, pružaj mu ruku. Ja bih, Kriškane, ali vidiš da on neće. Ma oli Boro majku mu. Oću, ali reka sam neću prvi. Ma pušti onda njega prvog, majku mu što vije. Dosta mi je ljudi ovoliko, nemojte me zajebava na svetu nedjelju. Čekaj, a što je on to bolji od mene pa da mi pruža ruku prvi? Jesam li ja jado? Jesam li ja lud? A, što sam ja? Ma ljudi, jeste vi normalni? Pa onda je ti pruži prvi, Bor. Meni je dosta, ne mogu više, treba odit. Ama ja neću za živu glavu. Juče sam prvi, danas ne bi. Slušaj, sad da me kolju, da me streljaju ne bi. Nije istina, juče sam ti ja prvi davo ruku. Lažeš ka pas sotono brkata, lažeš i to pred čovjekom izmiriteljem i poglavicom. Lažeš ti. Lažeš ti lažeš. Lažeš ti. Onda se biješ, lažeš, gnido je. Eto, to smo mi. Nebeski narod. Nema te sile koja nas izmirit može. Oprosti nam, Bože. Ne znamo što činimo.